clear tu te chibai le vekule nimin November ni som pathum kumsang hi som ni pali khan Donald Trump le Joe Biden White House presidential election results chu anuwa avoi khatna tan anin moveta White House Oval Office anin muwa thunei na inhlan chon dan tur chungchang le American zalen na chungchang an soidun ane January ni som ni kumsang ni som ni panga khian thunei na hi President thar kuta hlan chon ani don Joe Biden chuan Trump hi amu vele ilokir le ta mo tin leader pani te hi anin chibai ani Trump hne na hian alompuina thua chak chuaka politics hi chu a ha thla khop mai kong tam taka chuan khovel nom tak chu ani lo ma se vo in hi khovel nom tak so ani e ti hin Biden hi na soya Tramapon thunei na in hlan chon dan tur po velvai tak le boina omlo thei turin ni se ti asoi ve bok ani First Lady ni Mek Joe Biden anupoi Jill Biden point White House sa Trama athlen vele hian chibai alo buk ve a Trama hne na hian Melania Trump alompuina thu le khaziak chu ape a an team te chuan in thla khunatan anin pe to ti andarlang bok zo na lian tak ni ta chu engwangin nge Joe Biden le Donald Trump in muna hian Melania Trump atel velo ti hi ani First Lady hian atlang puin First Lady loni chhotur chu White House a thingpui in tur ani lo pon White House fanpui turin an som thin Michelle Obama po khan Melania Trump hi alo som to ani tun trumpo hian Melania Trump hi Jill Biden po hian a som ni ngei tur ania mase kal atum thak lo New York Post in antarlandanin an chen na Mar-a-Lago chu kumsan hi som hi pan hi khan FBI 10 endik na an nei wang ani alung oilo na chan nia antarlan chu Jill Biden pasal Joe Biden hian FBI te chu Melanie underwear drawer chu endik na nei tura ati wang ani chu wangin Jill Biden hi Melanie hian mu kher ama mo lo ti hin antarlang underwear drawer kher hi engwang nge ti zona tam tak aom thei FBI 10 Mar-a-Lago classified document sang an dapna an report danin khati lai khan Melanie wardrobe le abung sang ten dapa tin an fapa Baron Trama room po an dap tel bok tun nailo khan vantlang ma a Melanie hian alung oilo thu hemi chungchang a hian a pongzar ani How invasive was that? Did it make you angry? How did you feel? Yeah, it made me angry. Yes, invasion of privacy. Chu wangin tun trum hian engthu ma asoilova asoilo ange yin Joe Biden anupui somna hian akal talo ani tun thleng hian an chen na inbaka a underwear drawer endik na FBI 10 an nei kha Jill Biden chunga hian Melania hi alalung oilo anima na tin tuna hian Donald Trump classified document hi da boshi ani bok Melania Trump office lampoin an tweet na Mrs. Trump hi White House in hukom na tura atel ve don lo apasaltan ero dusak na sang tak alan thung heti lai hian media sang ten information diklo le thu dik tok lo the dar an oma oi chin tok in lo nei don nia ti yin Melania Trump office chuan antarlang ani soita kang khan Melania White House kal lo chan an chungchang a hian rindan sang om nual ani amaro chu September ni som pali kumsan hi som hi pali khan video Melania hian alo ti chuak dai to a engthu nge soi bi chian na nei lokang kami malthil hi America sarkarin ansu samangti kaloring ngai lo FBI chuan Florida a kan chen na in andapa kami malthil thlengin endik na an nei hei hi ka chanchin big chau anilo hei hi America tan zong a vauna ani kan zalen na le kan dik na hian za aphuti min hriat non tir na ni ti yin video alo ti chuak to ani Fox and Friends in Melania an interview na
FBI te che dan khan an ti thin ur che em ti in zo nan zo ta ti thin ur te reng mai mi malthil in su samna ti hin Melanie hian soi ani Obama nupui Michelle Obama nen ero khachuan Melanie hian thingpui anin dun baka thilpek po anin peton ve ve a mase tuntum hi chuan hetiang thil hi a thleng talo ani mitam tak tan chuan election hi ala top lova chung ko tam tak a tender bok Fox News host Jesse Waters drama entiklai poa support tu hian anuhin Kamala avot ti soya Kamala tin taxi lova chuan holiday chol lo thleng turatan anuin asom lo phati asoi ama fa pangi chu ani na taka chuan ruma tam tok lo hun big nei ni sia tin min chang ati US president election meu chuan nu le fa po a clear lo chung ko po a tender mak mai ani Nicole Scherzinger singer po hi Boulevard Sunset Broadway a performance na po hi soisel a lo le a chan chu Make Jesus First Again Isua amasabera dale roti inzia na lukum an post a like wang ani khoya nge he lukum hi kalak theyang ti hin a comment ani mitam takin Tony Award adon lo pha an ringa chen khat phei chuan nominee ya da lo turin an norbok nima sela ama chan tu te chuan lukum hi adu ani maya lo boy vak su uti yin an comment ani Melania Trump Jill Biden amu du lo chan chung changa hian news headline sang aluna sa hlea FBI 10 hetia Melania Trump underwear drawer andap na chan hi Jill Biden in apasal Joe Biden thu pein anor lui wang ni hin mitam takin an soi ani US tho na hetia tho an khap to don a chan chu spirit tho na misual gangin an ka wang ani Federal Aviation Administration chuan November ni som pathum kumsan hi som ni pali khan US tho na reng ni som thum chung hetia thon phal to don ri lova a chan chu gang misualin Spirit Airlines flight an ka wang ania United Nations chuan thona thlok tur zong chu a cancel ngal veka hei hian ram mi puite chanpuina lu tur zong po ati top ngal vek bok hei ti khopui Port au Prince thojan ni khan thona athum don lai takin silai muin thona hi afua hei wang hian flight attendant a hliam pha hetiang thil hi thlen na chan chu an ramin Prime Minister thar an nei wang ani tharum thona sang thleng wangin hei ti khopui hi a boi hlea Spirit Airlines point silaya ka hi la to pha hei wang hian airport po car ani pha Associate Press te chuan silai muin thlona chung lam a vertlang na chu an pholang ani thlona thlok chuak tur tam tak suspend ani pha he thil thleng wang hian engtianga rei chi ange airport hi kharani don riat chian ani lo ani ole khati zong kha tuntum video wa kan darlan thei chu ani ye